ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲି ମୋର ଟିକେ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା। କ'ଣ? स्वाभिमान सर ऊंचा करके
चल 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 नरेंद्र मोदी की नरेंद्र मोदी की अमर भाई की बीजेपी ହ୍ୟାଲୋ ତେଲ ପକେଇ ଦେଇଛି ତେଲ କୋଉଥିରେ ଅଳ୍ପ ଅଛି ପାଇଆ ପାଗଳା ହେଇଗଲ ନା କଣ ଆଁ 6 ଲିଟର ତେଲ ଦେଇଛି 6 ଲିଟର ତେଲ ଦେଇଛୁ ମତେ କହୁଛୁ ରହ ମୁଁ କହୁଛି ଯାଉଛି ରହ